sawa kabisa. The Gunners abarashimuzi. Arsenal igiye kubana umusore twa Ebenezer Ezri mu biganiro n'ikipe ya Crystal Palace. Uyu muhungu ngo bijyanye n'umusaruro urumoso ntabwo uzamuka cyane. Arsenal ashaka kongeramo imbaraga uyu musore twa Ezri ushobora gukina ibumoso cyangwa se agakina nyuma y'umwataka akayajyanye nafasha mu gihe Odegaard yabagize ibibazo by'imvune cyangwa se forme zagiye hasi cyangwa ari tactique y'umukino bitewe n'uko umutoza yabipanze uwo munsi. Ariko Ezri acu ruhande rumwe Boka yacu rundi ruhande utayizamu ntaramenya neza niba Sisco cyangwa giye koreshe n'inyuma hari mu Odegaard ibitego ni gutya gikombe mu kwezi kwa mbere kigataha. Ubwo rero abaganazi no mubona ko umusore twa Isaiah afitingamo muze mukoma amakivuga mu gisawa kabisa. Arsenal kandi uyu musore afite metero na santimetero 97 hafi arabura ngo zuzure byirabuze gato cyane kandi abura atari ku musatsi nawo uziyongera. Uyu musore bamwita Christian Muslera. Uyu mu defenseur karutinda abantu rwange imibare yo niki ku myaka veni yamba nimero 3 mu ikipe ya FC Valence no mu ikipe y'igihugu Espagne y'abatoye n'umukinnyi ukomeye cyane. Iramushaka rero nawe kuza mu mutuma defense akinisha amaguru yombe uyu munsi n'indyo ashobora gukina kuri kabiri n'uburebure bwe. Urabizi ko Arsenal itegura umukinnyi cy'umwanya umwe ibyo birazwi. Ubwo rero Muslera nawe avuga cyane mu ikipe ya The Gunners. Cristiano Ronaldo ntabwo tubigarukaho ngize ko yamaze kuza. So hanyuma rero mu ikipe ya Manchester United Mbuwemo ntayindo gusi hari Mbuwemo agomba kwinjira byanga byakunda byose byamaze kurangira. Hasigaye gusa ko tubona umwenda ufite Brian Mbuwemo akamukinnyi ikipe ya Manchester United kubera yuko Garnacho agomba gusohoka kugira ngo amafaranga yo kwishyura wa Brentford aboneke. Ni mpamvu Garnacho ubungu igiciro cyagiye hasi kugira ngo Mbuwemo bari kujya Mbuwemo byine mugira ikibazo akunza Manchester United azaza ahubwo ikibazo cyaza gusigara ku muzamu ariko n'umuzamu nawe muhumure birimo birakorwaho katono. Umukeba rero witwa Liverpool ikomeje kwiyubaka mw'abantu Milos Kerkez mwamenye ko yamaze kuhagera. Uyu musore kwa rw'imoso w'ikipe ya Bournemouth yagize kuza mu ikipe ya Emirates aguzwe n'umugabo witwa Maldini anayobye ati mbaza n'umukinnyi mwiza ariko Minas ntiyabimenye ko ari umukinnyi mwiza ikora ikosa iramurekura. Ubu rero aje mu ikipe ya Liverpool ku myaka ya 21. Hanyuma ikipe yitwa Bayern Munich yarebye Stuttgart isanga ifite umwataka witwa Nicky Woltemade. Uyu mwana ari mu gikombe cy'Uburayi finali zahuza Ubwongereza ndetse no Budage tuzaba tunamubona ari mu top scorer w'igikombe cy'Uburayi ubungu. N'umwataka ufite metero 1 na santimetero hafi 97 hafi n'esheshatu gutyo. Umwataka ukiri mutunyaka 23 umwataka mwiza cyane Stuttgart. Ubu rero ibiganiro byamaze gutangira Umudage murabizi ko Umudage mwiza wese agomba gukinira Bayern Munich. Amakuru transfer yo ni buhoro mu amezi aje naso byinshi ngo ntabwo ngarutse muri Barcelona nibaza agiranye na Bilbao mpaka perezida atanye no kubivugaho ariko biracyavugwa kwera ko umutransfer y'umusore twa niko itari yarangira. Hanyuma niba mwishimye mujye mukubana amashyi.